dapat ko na. Take off. Go, 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 go. Yeah. Close na ng visor ni mo. Oh. Alright, good morning mga ka-team. Dung buntag sa tanan. Welcome back sa atong YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time nga nami upload is sa kasma update. Alright mga ka-team, it's Sunday morning. Alright, Sunday is ride day. So today is a unity ride. Alright, so unity ride na to karon mga ka-team. First time na to mo participate in a unity ride. So ang rota na to is, I think, huwag ko na sayop, is Sogod, St. Bernard, San Juan, Kabalian, Hinunangan, Silago, Colonia Curve, and Abuyog, Mahaplag, and bye-bye Bato, and back to Sogod. Alright, so ang meetup is Sogod Parish Church, Immaculada Conception Church. So tuwa na tingali itong mga kauban sa Mayonation. Kami is padong pa. Alright, so before tamo to ato sa ating i-full tank si Red para go 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 na inigabot ito. Alright, so hopefully nag-record og sakto gatong audio. Alright, okay, sa tanang biyahe karon, sa tanang may ride, ride safe na to tanan. Alright, sa beautiful morning mga ka-team, di ka adyo init, dili po dagkong tamang chill ride ni ron. Alright, itong mga nakaila para lang kuhit lang atong mga stickers is available and free. Alright, and hopefully dili pa puwahi, pero late na gadod mikado. Ang take off time man daw is 8 to 8:30, so still 30 minutes siguro. Hopefully makasabay ta nag gloves because niya na lang ta mag gloves kay napatay paliton palit sa tao atong pang lunch. Siyempre dapat may lunch ta every time nga natay ride para o ganahan ta mo kaon, hunong lang ta sa daplin. Alright, thank you kay Yusana. Alright, Yusana, manay nag-keep na mo ni my love healthy and awake and always condition every time nga naami ride. Alright, so dato mga interesado sa Yusana, multivitamins, essentials and everything, just PM me, message me, I will take care of you. Alright, pagasolina sa tani red. Alright, wapa tayo RC diri ka. Alright, Abrina ikaw. Alright, so we have lunch, secure na tong lunch, so we're going to the meetup place sa Sogod Parish Church, Immaculada Conception. Alrighty, Nation, we have munition.
pa ding? Ano? Hik mo. Hik. Naman lagi. Napod napod. Big fish. Sniper. Saan gamit? Magdapog ko na. Kara. Ikon ra. Nakalap. Alright, it's 8:35 in the morning mga ka-team. Shout out kay Ryan aka Yantags. Sir Yantags, shout out ko na kay Sir Yantags. Take off. Go, 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 go. Kira madam. Okay na? Lisensya? Lisensya? Na, may PNP clearance deh. Oo, kay ba? Huwag na ba? Yeah. ORCR na sir. Wa pa yung ORCR. Sibo sa duwan. Katong bayad. May transition na ni. Alas na yung buwan. Ha? Giko ha? November sir. Last year oh. First week sa May. Nasubmit naman kung ano after kaya pagbayad naman itong Carnival last buwan. March 7 ang katong tanda. Oh, hinapos sa buwan sa March. Coming naman daw ang ORCR na sir. Sa last nga kuan. Thank you sir.
Ano isa? Ha? Mau lagi? Lahos tali to eh. Lahos man tali tong uban? Nag-record pa ba? Alright. Checkpoint. Checkpoint sa Unity Ride. Alright, hoping may problema. Tag makalusotan na lisensya. Na-register sa motor kami. Wala ko i-register sa motor. PNP clearance. PNP clearance na. Right team, here we are. First stop. First stop. Be too short. Nakarin mo? Touchdown. Kind of resort is. Right. It's a cool resort. A resort again. Ano nang deposit dak may putus? Amen! Happy birthday to you! Teman. Uy! Pabalik! Hindi ako naka-smile! Matay!